ngasi irai nomit July tang nipan MAMI TV ki paring na sandokcharek diba talk show asi ani chobi episode ta puduna lagli career and education abroad hai hiram asi da wangami kadaba Suraj Guruaribam General Manager Overseas Point Imphal ahan makta da oja Suraj Guruaribam bu taran mokchari oja haipitang oja gi sakta people na oja na hoji thobu piriba koi gi Overseas Point Imphal maram so haipit samto wahdo amantang pibiu. Thank you for having me. Akoigi overseas points in Taurize, Hosiki primarily divisions ahum ay hanhaizage. Ahan bada overseas opportunities. Overseas opportunities ay yaw rize han bada education na mayaw reko. Hai badi Hosikan gi nahazingze. Competition yaw ze moi state level da yawning da ba khra dum lei. Adigi national level da su yawning da ba international level da yaw ge gumba. Moi gumba mi si akoina assistant to biba. Mana chatningi ba destination sida koina thabiba adigi huzigi overseas opportunities da education da work magi thabok toning mayawi ai world class industry da thabok toning haiba moigi da koina mating pangbiba adigi amana immigration se khara le ai ada wina settle tawrogi haiba mi khara dum lei ko adigi da koina mu assist wiba second division sina koina koigi scientific career planning hai Tiny matamdo natre koigi traditional career planning ze ai doctor ne adon ai icha su doctor oi gado bune haibse si ze thadok piraga ai gi icha na pami bse tasheng na pami ba tasheng na haije bse karino haibse khambi ba adigi mama mapa ga angang siga mod manarakta koi in sync oirakta ba adu kan da akhoi ne sida changaga akhoi na mogi same page ta lehiningai da makta adigi mogi career ma koi na planning torga sembi ba adigi ahum su budana koi gi corporate training ze hozik se koi gi manipur da dikhra no na di oiri adubu demand se hozik yamna lak ba hore haibadi ai thabok tore hairse thabok torga I promotion phangdre kari gi no maram khara di leire Haibadi Huzik Haiba skills me am darkar oreba. I get boss the command worry shanani. I get team members the command worry shanani. I get client the command worry shanani. Haibagi Shiguma skill set se. Yam na darkar ore Maduni Aquina Huzik when a PD was a quick officer's point. Okay, overseas point Imphal na Tauripa, I the Huzik PD ba Satra Singh Amadi Dungi Yumi Ukadoriba Kugi. Miyoi na ha singa sida piriba thodang yam sawe haibatare adu yam sukana ba tangai ba da masu oriba adu koi hiram amsu oiri adu masita puning thopi ba amadi overseas point na masida muta bakhali ba thabok thorom mayam se koin su dumak yam taramna okchari thank you aduga makha sa tharak pada koina khangning ise koina example ni ko ja koina khana jari se koina hoji class 10 loire 12 lori, nata graduation lori, post graduation lori. 10 amadi 12 masi chhatra magi my career de amna turning point haijabatare. Haiba matam jini koi ngasai my career ma khanbi matang da yam scientifically yengwi miyeng da planning am khak darkar oyen koina khana jari se. Hiramasi to kana gumba angang amana ma 10 lori ga nata 10 plus 2 lori ga koi for example Ojik mayamna kana South Korea gi web amadum nei ko khoi mani ko se aduna South Korea se ta khoina khoi gi course ama for example BBA atakana BBM ataga MBA anything asuguma course ama professional type of course ama tam gi na khalagati ai khoina kari preparation to mathau tai kamaina tam bajat ka dagi karamba jaga da kana bu kon consult to wadagi kana guideline kana guidance This is a very good question. I know that toy na thing na ba question na mane sisi. Ako ki Manipur se, ako South Korea ki movies ki influence yam na lei. Okay, asing mane. Adigi mo mahasing se, ako ki teenagers se, mo it's very natural. Sida ako na mo ida lale hai bzu yadi ko. Naturalness, hungna biness, sigi nahawe ngai da experience toning ba explore toning ba adana movie ma da koi gi South Korea gi jam na phazare hai se ai adu da tamu gi hai bumba adu tashing na di adu da tamba se kana dabra adu ga huzigi destination se ai gi ra na traga mi atopa gi ra hai ba se khangba yam na darkar oi adu mathak ta huzigi hai ba subject se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ BBA ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ BBA ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯝꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯇ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯝꯃꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦल ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 12 ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁ ꯇꯝꯃꯛꯄ PhD ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MBBS ꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ माना पामीबसे करीनो अदुदिगे मुक माना BBA तमगे हाइबसे अखोइना खंगबे यामना दरकार होय माना BBA तमगे हाइसे करीगिनो अदुदा अखोइ दुम पॉप ताबो गम्मे हाइबदी माना BBA तमगे हाइबसे ममानबना हाइनकपगिरा नत्रगा YouTube अमा येंगोबदगी यामना कानेना खनबगिरा अदि मा तशेंगना आई मीन मंगोंदा हाइजबा म यावबा entrepreneurs oibigi mangonda ma leiba natraga business se kamai manage tongni habigi monda ideas leiba adubu implement to wahitabigi ai adu tamni habugumba aduna sigi se han yamna khangba darkar roi ko adigi mok sigi planning to busida hairiba parentsing se sisu oi khangba darkar roi haibidi parentsing siga angang sing siga pau phauna da busu yamna lei asem lei mane aduna mok parents na tamhaningba ama tamhaningba angang sina atopa ma tamningba अदगी थिंगनदब नते अखोइगी होजिकान की नहा सिंगसे ड्रम थिन बे यामना पामजबा अदुगा मामा पानदी अदुगी फ्यूचर लेते तंबा यारोय हैबा एग्जांपल पीजेगे सचिन तेंदुलकर से लारिक क्या महिगेबा मा याम हईब नते अदु मोंद पिथोप म यावरीबा यावरी क्रिकेट हाइबजे मोंद पिथोप म यावरे माना पंगफुदा फुबदा पंगयौदा यौबा बॉलर सिंगसे मोगी स्ट्रेटजी से पुंगाई द काइबा अदुना बॉलर्स के करियर से सचिन तेंदुलकर ना हाथीब फनेम यावरेबा अदु पिथोकप म यावबगिनेबा अदुना आइना आइगी इचा सिदा नमफुदा तमहल्ले हाइरिबा आइना अपाम्बा सब्जेक्ट सिदा तमहल्ले अदुबु मा अदुगी स्ट्रेस मया अदे करिगुम मा से होना दना खोतना मा ngमगरे हाइरसे मा फावब मिदि ओइररोय मीना मसक खंगबदि ओइररोय अदगी मंगोंदा फ्रस्ट्रेशन लाकबि याय सिगुम्बसे अखोइ खंबिबि याम दरकार होय अदुना आइगी इचाना हाइरिबसे करिनो हाइबसि यामना खंब दरकार होय अदुगा सिदा खंब हाइबसिदा मामा मापासु अंगांग सेसु पुलप फमिनरगा वरी साबिबा अदुदने अखोइगी रोल से खोइना चंगइबसे थर्ड पार्टी याम दरकार यामना होय अंगांग दुगिसु बायस होइदबा पेरेंट्स केसु बायस होइदबा अदुना प्रोफेशनल अमा अदुना अखोइना हुजे तौदोरिबिसे अखोइना हंगनी मामा मापासिदा इचा से करी ओहेनिंगे हाइबमा अदि अंगांग से दसु मु हंगनी नोइना ओइनिंगी से करीनो पामी से अदुगा पामीदो करीगिनो आइना सिगी करीगिनो हाइदिबा क्वेश्चन से लाइबसे मपानदा लारिक तमगे हाइबा तारबदी यामना तोंगान करे अखोइगी इंडिया दा तंबगा मपाना तंबगा याम खिनै अदुना आ मपानदा तमगे हाइबा तारबदी आइना हुजिगे हाइबा कोर्स से होय करीगी तमनिंगिनो हाइबा खुमदबा यादे अदु तंगाइ फतबम लैबा अखोइगी हौजिक तौरिसिजा सेन हाइकंदा मसासी लोइ नुंसिरिनिको चुमे अदो मसा नुंसिबसिगी मागी टैलेंटसिदि मामा पाना अखोइगी अंगांगदि निंथादा खंगे हाइबमसु लैबनि ना ओजाना हाइबिगिबुदो मागी पोकपदा येलोने रेबा मागी क्वालिटी मागी मगुनसे मस्ति मामा पाना दुम तोनि लोइनबनि माने खंगनायाबो अदो मसासिना क्लास 10 लोइरबा अदुगा 12 लोइर फावबदा आइगी सासि करि तमनदोइनो हाइदना decision ama lobung ngamdaba parents dum leirine ba ngasi akoi society sida kaino bu ngasai angasna uru bukudimak si adum pambado masi kaino haibda sum khanjabani ko masi well exposure to bu alo bagira haibagi mami sum tai maram kaino haibda sagi angangsi mai sem ko wiring pai ko bambal ko sum yeng dam hai singda di o masi electrical sam adu mai nang film thajan sanagani हाइबा अदिंग इंजिन गासु पकेम से मंगांग ले अदं गारी गासु दुम पंचम पंखत पी लौथोक पि सिदा बि अदे मंगोंदा कैमन पिरु हान सिदोक ते होना बंगांग हेवा
ada asim mangang si mama pan di adum laik tamba hai baduga ngasai ama mana polam uragan sidok pa chenduk salok to ba hai basiga ani tonga tonga uhal le ba ama don sana bo ne ju ubi be yaw ba adu masi ta chena di adu ge area du magi inborn quality ban nap ko leirim ne hari ba phil sida mama pa na adu gi lambi du kari lege aje khangda ba parents mayam lei maram di illiterate over parents to name. The educated over parent crasslay, Aduga, well trained parent, Hidare Mojo, Matamsiki, Satnabiki, Kanosi Lamjida, Adum Inanga parents to lay. At the Punamaxi Yengaga, I quite Yang professional consultant, Ama, career counselor, the Gao, Iba, other Asigumba, overseas point Gumba, Azumba, Centerama, the Gao, some of the encounter with areas. Masi as a third party amana, third person amana. I bias later why that. Adum amana, my some counseling to be magi career planning is scientifically yengaga, Chemish happy, Amagi Tangai for the Balay Habatu was answered Takpideko. Aduga, Ikona, Yeng we have a Muslego. I brought a like the Masatpa, Natagana, course, Matam Masatpa, Master Ekoni Yeng we have a see. Parents ne khale ba gi shadi Canada da thagani adagi USA da thani adagi some China da Russia da tum thana ri go ja thana ri po se isa sina like ta macha khibu matam da id high school tambo bi college tambo bi ai gi isa sina asigumba country amar chat matam da kari qualification pura chatkani mangjin hari ba sigi criteria sing si karai dagi phangani Habasi Tanaba Yaba, Girum, Madum Sauna Layaba. Masimatang Daikona Sum Tabada, Koigi Satramana, Atopa, Country Amada, like the Masaki Haitadi. The IELTS, Haiba, International English Language Testing System, Haidarico. Siamaga, TOEFL, Test of English as Foreign Language, Haiba Maga. Hariba course Anisha, Masi. Tangai pada sangbra, nataga sang dabra haiba, haibu matang duga, zaibu from the gang can be. Okay. CZM no chumme. Akoigi English speaking countries ta. Hosigi hai but test se. CZM na darkar hoy. Aduna test se darkar hoy se kai gino hargan sida. Aina aigi hosigi hai but destination se. Sida satpa sida ai moigi local miga. Pau phone bang nam gadra ngam moidra hai bigi moina check to. Aduna larik tam gena lakpata rabadi kari gumama pau phone bangam tadi kamai tongni adigi moi ozaduna takpi re hero ma khang dadi kamai tongni adigi ma larik tam bagi mapanda hojiki school colleges ti ma mapan thola khini tholak tabi yaroi ma ye groceries ler kani phiro ler kani aduda ngang bhai tadi kamai tongba aduna ashi je moine criteria ma thammi ko adubu non speaking hogi English Nang daba countries khara da DC is a mandatory oidi. Adubu moina hairi ze huziki haiba satra sina tammiba school natuga college se. Masi English medium oigadoba. Kogi some have that if you want to go to education for Italy, IELTS, TOEFL is a mandatory oidi. Aduna huziki haiba medium se schools da adu takpa tara di dum yare. Aduna huziki IELTS ina ai amuko hanjana haisege. They don't expect you to, talk or understand like an English professor. When Jamsan check the is whether you can communicate with the locals. Adu khaktang dani. Yes. Adu dashi the yauri samagi reading, writing, listening, and speaking moiba. Adu ne sigi module mari se. Tizima parikha thaba. Adu sigi parikha thaba se ma passport yaw the diya deko. Adu passports in the my ID proof. Adu khatan acceptori se. Habadi Kuzan Takpisi, I could na atopa country amada, like the Masatpa Targa, to any design course, any course, Matam Masapa Targa, Tangai Padana, I could Nangasagi, IELTS, International English Language Testing System. Not a gonna TOEFL, test of English as foreign language, have a say, Masi course, Daka, with the Badu area doni. I but the English speaking country, Sake Haidadi, she compulsory oire. Aduga, I but the Masigi training, she people from Chukadum, like in India, this lay, Manipur, so the overseas stadium pyramid, period. Ado Masima de Swedana, away Masi training, some of the Octopatare, Aduga, English speaking country, Oidraba. Countries that Haida, Hypertargasu, Tangaipat Nakui communication skills.
सिमदी चंगे हाइब तारे को लिस्टिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग हाइब स्किल सिमदी हाइदि कम्युनिकेशन जी मीडियम इंस्ट्रक्शन दु कंपलसरी सिगी इंग्लिश सिना दुम ओइगने न खले भयामना अदुना सिगी कम्युनिकेशन स्किल हाइदारे कम्युनिकेशन स्किल सिमदी तंगाई फदन चंगे हाइब दु अखोइ ओजाना थंबिरे अदुना कनागुम्बा पेरेंट्स सिंगना अखोइ अंगांग सिंग क्लास 10 लोइरगा न 12 लोइरगा अतोप कंट्री है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तमनगे है खनबीरगदी मणिपुर मसी कोर्स ट्रेनिंग पीबम लेरे अखोइ ओवरसीज पॉइंट जो यूजिक पीरी हाइबदी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है कोर्स अम खलै समना IELTS अदुगा TOEFL टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज हाइब कोर्स अनी से तंगाई फदन संगे हाइबजे हानते मणिपुर लेरमदे अखोइना कन होना मतमदा मसीगी से बेंगलोर दा देगी मेट्रो सिटी सिंग द खलेरमेको हजिति लकी पॉइंट अखोइ हजि मणिपुर ओवरसीज पॉइंट हाइब ट्रेनिंग की कोर्स सिगी ट्रेनिंग की फैसिलिटी से फंगे अब सी मतंगदा अखोइना तंगाई फब फदबा दुम लेरबनीना अखोइ हेन कुपना खंगम लेगो सो अखोइ दुम फोन नंबर जो बिजरी को अ फोलम लाइ हाइबी हेलो हाइ ताजरी सर भाइना हमजने जसदी I say sociology graduate never. I say overseas study abroad. I say masters pursuit only. European countries, my atomic side say the tabudi procedure like coming. No, have the sociology the BLO bireka. The master see sociology da habidi ati European country gi manung da ko European countries okay hariba country sing sa khoi gi kanona so khoi gi general manager overseas point na su takpidi khoi English speaking country da akhoi na course tam cha ki haigari tangai phadana nga sa gi IELTS international english language testing system haiba ko adu amana test of english as foreign language haiba TOEFL se hariba course ani si tangai phadana khoi masi तंबतारे मासी सर्टिफिकेट पाइबतारे को अदुगा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ओइद्रबा हाइबदी मया अदुम थीबदसु खंगनेबा गूगल दसु को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ओइरिसे कोइन सराउंड कोइन खंगबदा यूनाइटेड स्टेट्स लेरे को लंदन लेरे ऑस्ट्रेलिया लेरे जिम्बाब्वे कनाडा न्यूजीलैंड हर कंट्री तै इन पास लेरे को हाइबा कंट्री सि मनुंग दसत के हाइगदि मोइदी इंग्लिश असि मोगी नेटिव तंगोने सिनबनिना हाइब कंट्री सिंगदी हाइब कोर्स दका ओरे तंगाई फदना अदुगा अतोपा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ओइदबा ओइरगना तंगाई फदना ngसाइगी कम्युनिकेशन स्किल से ngसाइगी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम से सिगी कोर्स मदि अदुमक संगने हाइना लौजरे अदो सी मतंग दा आइना सुम कलहोब लेगसो अखोगी सी लैंग्वेज ओजाना सु खरा अदुम सप्लीमेंट तो ओके अहान बदा sociology masters तो है जे करी गिनो sir I know about my teaching techniques तो खरा upgrade तो मार्को ओके अदुदी सोम से प्रोफेसर ओनिंग बिगी किनोनी प्लानिंग निको अदु ओइबे तारदी यामना चुम्मे को हाइबदी sociology से अखोइना तमगे हाइना मास्टर्स तो गे हेबा तारबदी मागी destination से कोई फाइनल रिजल्ट से करी हागन से प्रोफेसर से ओरेक तोरी बने बा अदु इतारदी मास्टर्स तो वो यामना चुम्मे अदुना होजे मास्टर्स तो गे हेबा तारबदी होजे की ग्रेजुएशन से द परसेंटेज क्या चली 65 ओके 65% चटपजे अखोइ असोमददी प्रोफेसर मो गे हेबा तारदी मागी परसेंटेज याम वांग दबे यादे हेबदे प्रोफेसर हाइबजे कनानो हारगंदा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दा माना छात्र सिंसे मा ताकप ngamdori bane aduna percentage aduna ne aina haining badi akhoi india dadi masters tambaje adum tambadum yai ko adadi am tongan khare aduna general lines kanana tamnage hargan se lari kyam na haiba mina professor oirakani scientist oirakani adi researchers ma'am to ma'am sing se aduna percentage se masters to ge haba tarabadi khogi minimum 70-75% khogi top universities se apply to ge herdine adu darkar oigani ahan bada ani shubada khogi ozana sudum panbi khre IELTS tha base si darkar oire adigi magi
countries mu makha poli ko aduga European countries di hojigi hariba IELTS se adum nirak pa yarakadi khara madi TOEFL wina ni busu dum yarakani adu primarily anam mana IELTS se nirakani aduna sidasumu masters tam ghabatar di IELTS ki band se ko gi scores mu di band hai ko 1 to 9 being the highest aduda 8 kuma phangba natraga yam drabda 7.5 phangba darkar oi ko adu itardi criteria number 2 da eligible oire adigi huziki ishagi percentage se karigum 80% chale 85% se patarabdi akhoina scholarship se tana biba yarani okay adigi book mari shubadane akhoina pamba se SOP hai ko haibidi statement of purpose aina sociology masters to ge haigi se karigino haibase size yamna khangba darkar oi size akhogi essay macha ma igani ko sida igidori base aigi matang da igani aigi family background ai igani adigi aina tamningi base karigino aduga tambal loira matungda aina tawdori basina karino masi igadawdi aduna masi ize ibada ai karigumba khoin haitaba tarabadi hozigi universities na acceptance letter kari su piro oi aduna adigi si leire adigi mathang dana co-curricular activities se akhoi aingonda clients yamna lae larik ahiba yamna lae adu co-curricular activities hekta yaurum daba aduna yaurum dabadina 95% chapsu yam lae adigi 90% chap yam lae adu co-curricular activities se yaw dabadina admission phang daba aduna akhoi manipur da khoi gi tuition gi fashion na culture man lai khre aduna students in stress yamna leiba adigi somdana ho hoi aduna co-curricular activities haiba taradi maru ina khoi gi life skills mayam se hoi aduna mi gi lamda chat patarabadi akhoi gi larik khatang na yarakte khoi kamaina socialize to ba sigum masi am darkar wi aduna co-curricular activities se mesi si yamna maru oi aduna sigi su yaw ba darkar oi natta batarabadi admission phangba khara wagani yare ko Thank you, sir. fare am jare aduga asum kanagumba sing atu phone tawraga akupa maron hena khangnu lerga su akoi gi screen ne bijari ba call number si 8413975633 sita call to birak tu na akoi expert gi hena kupna khangnu ler sum khangbu yagani call amas lalu male haibiyo 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 kari khangnu ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ mapal lebak to like tam basat pada ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯁꯦ hoi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯅꯩꯅꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯀꯣꯂꯔꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ countryda kama India tammadagi asonga salagana hena kana ni hangi adugumba lergadi sector mai kema ta tangda hoi lei masi matang da so khoi ngasi khoi lingbirakli ba oja surasna soidan thambigani masi wafam se ado hojik makha maphang da saba habit haibi hai ki ba wafam sing adugi makha tar koina khoi color na angbirakli ba simatang da expert na khoi gi kitang haibi ro khoi abroad ta like tam ba sat pa stay to ba sigi kana ba khoi advantage ki matang sara pamtang thambiro expert okay ai example lama pige ko hangoyama gohagi hangoyama amana patki hangoyama gohagi hangoina mana khangi je aige prithvi se adune na khalle gohada leiriba kariguma nga khara leirame hairese mana khangdori se hosigi haiba nga se aduna tana ma kari matama khangaroi adubu hosigi hangoyama patta leibese madi makhal mathengi mayam ama thengnarabade aduna exposure ze mana yam thine hen khre
Sigi matang da ina education of no purake habitarabadi akoi Manipur da larik tamba haibase aga larik tamba haibase khara khenabale ko curriculum di dum iman da mane karinda gaisu khenabanate khenari ze magi environment dunebo aigi laiminari ba mi sing dune heba khoi gi thaina akoina Manipuri subject akoina matam gi khoi gi rishi muni gi mafam da khoi gi kai ga saji ga laimini hai me ki de laini ba laimina pham thokte adu laimini hai kari gi no hoji gi hai environment duna neba aduna ada akoina chatubada different cultures miyo is koi thingna rakani multicultures yam thingnare adigi magi world class education phange adigi adadi mo karim naba haibase mu leitre adigi larik tambada adadi khoigi satra mana kenoma hangninge hero adu mo on the encourage yam phazana to we appreciate to we ba adigi magi wakhalon se kadigumba mana phongdokpada lale haiba tarbadi magi professors in yam phazana nangi haibudo sumaina haibusu yaina haina phazana takpiba adudagi adadi larik tambase hapta amada khoigi numit humni khatang tambusu dum yawi ko adigi nong mada pung ahum khatang tambugumba adu pung ahum tambasi da kamai tawgi haran sida 40 minutes kuma 45 minutes kuma se larik tamba ozana takpiba mathang dana kaidogi haran sida group discussion to halle group discussion to busina ngasai professor duna takhibudo satan myamje nainahanba Satra Singh Moise, Aina Taki Budoma Gyan Tabra, Tatabra, Adigi Mogi, Hining Makarile, Moise Warish and Halaga, professors in observe Toba. Aduna, Shigi Kana Baziam, Adigi Mog, Kogi Satra Mayams, Moy Kanahanba. I Toki, Melahui, Agi, desk to the Pamaga, laying the with Tumina Labinataba, Mayam's interaction Tohanba. Adu duna karikana re makan mayam thingara sharing of ideas mayam lai sharing best practices mayam lai adigi emuk kedoro ke hargan sida mogi satra sing sida khogi presentation pihan ba haibasi engo mana noma thabok toropada presentation ma pirakani ma corporate world thabok tog ha batar badi adu ne moidi larik tam bada sigi exposure si pi gare aduna larik tambo lorga na mana thabok toroga dadi madi siziam na line u gare sigi khena base leiba aduna adigi mog ai ngasi gi episode sigi di khitang chana dre khoi gi next episode ta ngang na da wane haibidi khoi gi part time gi paisa se part time job to buse aduna aina paisa se student loan laure hai se student loan low do riba paisa se ai parents na singde aina singe kamaina hosige part time jobs da aduna part time jobs de khoi next episode ta nei phazana details ai ne ko adu khoi gi hoji color na hangbi gi bo pham do khoi gi oja na su khara dum thambi gra ne lore adu seng na kan da hoji some I brought the like the Masaliba, see Masiki advantage, see a queen in a pum to a. Hojimatam, the queen selling a headana, Kanagum making a sagi, was an Sutapi recall. Kanagum friend Amagi, Magi inspiration, the gi, my influence the gi, Adumatung legatum, Nanu Sapaton, Tatkivatum Yahweh, Maron, especially girls in Sedum Toya, Bangasagi, a Perianski Sukanan, Wanataba, Adagi Magi. College and institute adu apam sunataba friend gi circle gi yamna influence lai masigi age group ama lai ko haibang saigi 10 12 losilak matam ji naha singse adu ga khona I brought like them chap matam sida tangai padana khona tamgodaba course class English ki course class dum hai gre aduna sigi importance se koi gi mapan da atop country da piri basi maruina makhoi gi education system se masi well exposure wo henba masi involved to my participation she yahon by dare. The Quagi India, the Toriba education system, how you put such manaka level crash lyric. Maruina Quagi group discussion had a class group discussion, give us skills, yam sworn by the Quagi Manipur, especially I could think as ever that Quagi Satrasing group discussing skills, surely. Aduga Makoida group discussion, Canabasi Makoi Kang the Bodono. A group discussion had somewhere quick discussion award, Kanaba debate over Launa, but Adom do in a Kibasudum Yaurinia, Ramding Sagi media, Amnes Handorina. At the classroom, we group discussion is the Yamna, CD given topic Amada, Professor Donamai Ozano, President observed Toraga,
सात्रसिंदुगी स्किल दु फजना मदु ट्रेन तौबीबना ब्रश तौबीबा हाइदारेको अदुगा सि ग्रुप डिस्कशन कानाबसे सिगी सि मी अमगी पर्सनालिटी सिदि अदुमतिक याम पीखे कानाबसे याम अवांग थाक्ता पुखत्खरेबा अदुना अदुगुम्बा ग्रुप डिस्कशन यारकबा अदुगुम्बा एजुकेशन सिस्टम की इन्वायरमेंट दा होरकबा छात्र अमगी माना करिगुम्बा अतोप जगह एनीवेयर मातिन मफमदा मा अदुम लीड रोल लवे मसे अखोन फजन थेंगरबो वफमनिको अदुगा सेंगना अखोई ngasi छात्र सिंगसे माइक्रोफोन पारगा स्टेज दा करिगुम फंक्शन अमदा वा ngangu na isai masau sairing ma thiu haib matam da yang wajab ngang chul he aduga jikti school fajab kha thorok tana asugumba system ji fajan train to bi bodagi angang yam hei sing yam thore he aidi fajana presentation skills fajan leira ba haidare point the presentation skill leire conversation skill leire group discussion skill leire asum mangang sin hayeng saurga matam ma da khoi gi ngasi sothari ba education system scope up tor kani habi ke koi thajab sudum leiri aduga khona about like tam ba da khona ngasi ayam na dream moiri se khoi gi United States da khoina hekta koi like tam ge na tagana ai course ma tamuge haina satpa yabi condition si kari kari leiki haiba simtang ka khoi gi ojan thambiu okay US चटपसे खोगी लाइक तमसे यामन नुंगाय को होय अदुगा एडमिशन फंगबसिदि खरा वाय होय अदुगा US ता खोइना होजिकी हारिबा छात्रसे माने US तमगे हाइबदा आइना होय हाइता हाइबा यादे मागे फाइनेंशियल स्टेटस करिनो आई खंगबि दबा यादे होय अदना US हाइबसे खोगी USD की डॉलर से खोगी मागे वैल्यूज याम वांगे अदुना हुजिकी हाइबे स्टूडेंट्स से करिगुम वाजे फैमिली खोगी मिडिल क्लास फैमिली और मतारमदी मागिरा मागी नतबरा अदिगी मागी प्लान से करिनो 3 years plan ना 5 years ना 10 years plan ना अदुगी मतुंग इना अखोइना डेस्टिनेशंस अखोइना ताकपीगनी अदुदा मागी करेक्शंस अखोइना तोबीको अदुना US ता इना चटके हाइजे मागी रीजंस मागी गुड रीजंस मा लेबा दरकार रोय अदुगी subject to suba magi program se mana tamningi se karigino haibado adu khangba darkar roi adun adugi matungina US ma like tamge haiba tari ahamad magi percentage ma khara wang ma tare adugi magi program khogi course se modi program hai ko adun program mana tamningi program se karino adugi program gi matungina magi class 12 ta mana phangdoriba percentage se magi requirement amata mana deko adu khene ani shubada ma US ma chatke hab tardi ma TOEFL ma thadabiya de si haiba test se ma thadabiya de adaga magi minimum se ma 80 habidi 0 to 120 ni ko magi scores se the every module se da magi 30 da do enta wi ko ma sa ma nei reading writing listening and speaking oiba adu da ma overall da ma 80 di ma phangda ba sunga ya de hoi aduna atumai tawi adigi muk ma ahum subudara ngasai gi aina haije ki SOP do statement of purpose से यामना दरकार होय आइना हुजिगी तमनिंगी बा प्रोग्राम से करिगिनो अदुगी तंबल लोयरा मतुंग दुदा आइना तौदोरि बसिना करिनो हाइबसे सी यामना दरकार होय को अदुगी मुक मरी सुबदा ngसाइगे मु हंजन मु हाइगे को करिकुलर एक्टिविटीज से याव तब यातब यूनाइटेड स्टेट्स चलगदि को एब्सोल्युटली ओ अदुगा सिनी अखोइना कंट्री अमदा अदि यूनाइटेड स्टेट्स से अखोइना सम येंगमदा ngasi world the world haidare khoi top ranking country manungda yan masak thok laiba country amani adi education system da amadi sigi professional system da rigi laiba skill mayam si amadi abadi including scientific kano sing si yauraga adi was I marak tam da thalagam ta ke to sage US satpase hoy akoina hana phasana hana khangbase yamna darkar hai husi haiba satras man US chaning is kari no haibase adige mok magi safety security is akoi haibi de biya de ko haibi US to husi haiba terrorist attacks yamna toina to wi ko adon akoi moi de sumu khanghan le ade mok moi da khoi gi green card se kya pi de se adona almost pi de haibas dum yare aduna akoina aina sida husi green card se ina paningi sina karigino hargan sida husi gi hariba satra se ma US larik tamme adigi ma larik tamma lorga ma se thabok to bo hore thabok to bo hawragan sida ma se ma ye performance yam da phazare adi ma se growth phange ma se growth lae pham chawkhale adui matam du da US ki government na nangi work permit se expire tawre ai renew to bo ngammaroi haire se adugi matam du da ma se halak ta ba yadre heba
हाइबदी मास on top of his career दा लेरी ने तोलोब से चाव न फंगे अदुबु मागी career गी केनो से government गी खुद ले रे ओहो अदन अखोइना हाना अखोइ द लाइव क्लाइंट्स में हम से सिगी क्लैरिटी से कोई हम फजना तकपी को US चनिंग इजे शॉर्ट टर्म गी दिकरिन त काई दे अदुबु लॉन्ग टर्म गी हाइगा तार दे US आई रेकमेंड क्या तोनिंग दे हाइबदी अहमद ग्रीन कार्ड से कोई परमानेंट रेसिडेंसी से मोई ग्रीन कार्ड है को सिजी मोई मा फंगोय फंगी चांसेस यामना लोय अदुन मागी करियर से पीक त लेरगान से दमा मणिपुर दा नत्रग इंडिया दा हलक्तब यादे अदुगी चैलेंज अमसु लई अदि मो पैसा जे येंगो US तम गे तारे मो मागी डॉलर से यामना वांग अदु आइगी फैमिली से अदु हुनबा ngमगद्रा ngमोइद्रा हाइबसे खंगबा मसु दरकार होय आइगी इमुंग दुना आइगी पेरेंट्स सिंग दुना बंधान थमदुना अदु तौदुना थारे हैरो ngमक्तरदि कमाय तो हलक्पगी चांस तत्खरदि मो अदुगी सुमुंग लई अदुना सिगुम्बसे याम फजना नैनबा मदरकार होय अदुना छात्रदुगी नतदना पेरेंट्स सु यावबा मदरकार होय अदुना अखोइगी ओवरसीज पॉइंट ता अखोइना सिगी काउंसलिंग तोबसे हेक्ता लाग आई मोइद कैसु होय हेन आई कैसु थादि हाना सिगी जा हाना फजना नैना हनबा आदि होजिगी छात्र जे हाना फजना खंगहनबा माना तमनिंगी जे करिगिनो हाइबतो अदुगी मतुंगदुदा माना पेरेंट्स नमु हाइगतोबो अदुगी मोय अनि जे सेम पेज से लेरे हैगानसदा आइगी मनाता लागा आइना मु करिगुम सोइबा लेबा तारबदी सुमथोकपीबा अदुगा मु नेक्स्ट स्टेप तोबु सथबी खुदमना हाइबदा अखोइ सातसना याम यंगनरिसि दे आर लुकिंग फॉर ए बेटर पोजीशन बेटर अपॉर्चुनिटी अदुना आई ब्रोट लाइक तम चतपने हारगसु अखोना अमेरिका सि यामना हौजी हौजी कोनदि खरा वांगा साखलगा लेरिबा कंट्री अमने मस्त मयामना तुम चटनिंगी तमनिंगी अदु मखोइगी गसाइगी एजुकेशन सिस्टम से खरा फजरंगमनि हाने खल्ले अदुबु लाइबक थिबदि गसा गवर्नमेंट की पॉलिसी से मसिना अखोना खलुरी बाय खोइगी एम्बिशन से खोइ होप से कर्म कांद काइदोनो नत kan कान कादोनो हाइबसिगी अप एंड डाउन से हाइब ngमदबा पोजीशन अम ले अदुना अखोइगी यूनाइटेड स्टेट्स ता लाइक तंब चटनिंगबा लेरगसु नत्रगना कोर्स अमा तंब चटनिंगबा लेरगसु हाइबा कोइ ओजान ताकपिरिबा मसाइ ग्रीन कार्ड सिस्टम सि सु खंगबिबा दका ओइ हाइदि फजना मा वेल कंसल्ट तो चत्रगदि समवेयर इन द मिडल दा कोइ ब्रेकअप तौरगदि याम खुदोंग थिनाय ओइबा अदुगु फिल्म लै अदुगा अखोना मरक सिदा खंगजेनिंग सिजा हौजि खोइ मणिपुर दा अखोना उबा ट्रेन सिदको अमेरिका नतब अखोइ चाइना दा रशिया दा बांग्लादेश दा नेपाल दा अदुम तंब चटनरी अदुगा हारिबा एरिया से हारिबा कंट्री सिंग तोइ मखोइगी एजुकेशन सिस्टम सि मसी हेन फगतपगिरा नत्रगना करम्बा कंडीशन दा अदतो इंडिया दा तंबदु खुंग चादा बगिरा हाइबदु हाइबेट ओजागी मियंगदगी को हप्तंग थंबियो हौजिकी हारिबा कंट्रीज खरा चाइना गुम्बा बांग्लादेश गुम्बा से मरुइना खोइगी MBBS से मोइ अदुगी वेन अनंबना तौविना खल्लिको अदुगी फैक्टर्स याम लई अखोइगी इंडिया दा हुजिकी हाइबा खोइगी नीट एग्जाम थारकनी थारगान सिदा फंगक्तबा सिंगसे मोइसे चाइना गुम्बदा चनिंग मदुम यावी को बांग्लादेश मु चनिंग मदुम यावे अदो हुजिकी ओइनदी आई अखोइ द लाइव क्लाइंट सिंगसे चाइना दा तमगे हाइबदा आई अमत आई हुजिकी या केना तोदे आई एनकरेज तोदे हाइबदी मयाम सु दुम खंगबिरमगनी हनकी पेंडेमिक खोइगी लॉकडाउन लाखि बिसिदा अदुदा खोइगी ऑनलाइन द ओइना खोइगी क्लासेस तोखि अदुदुना हुजिकी तरिखा थागे हाइगानसिदा खोइगी इंडियन गवर्नमेंट ना यागिदबा अदुगी रीजन सु अदुम अचुम बदुम लेतब नते को अदुम चुम्बी अदुगा अगेन हुजिकी हाइबा छात्रदुगी मरांदी नते अदुगी बांग्लादेश हाइबसिसु अगेन अखोइ गिदी आई बांग्लादेश आई बिजनेस तौदे हुजिकसे अदुन अतोपा कंट्रीज दा विन पाइ अदुना बांग्लादेश की याम फजना खंगरो आई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सुमे हाइबदी अखोइना खनन नरिंग दे अखोन एब्रोड हाइरगा करम कम कंट्री सिंग कोनसिंग दगे नतग कोनसिटी हाइबो फमदुनी अखोइना तंबदा कैसु काइबा लेते तमनिंग कंट्री अमदा चल तंबा लै होय इंडिया ना नेमी नतगा बांग्लादेश नेमी वांग हाइबो फमदि नते होय सनरिबा अखोगी वाखलोन से हाइबदी इंडिया आइगी स्टेट की वांग मदा लाइक तंबा सतपा अमदी MBBS तंबा सतपा इंजीनियरिंग तंबा सतपा सिसो दुम खनरिबने स्टेट वांग लाना चलकपदा करी एडवांटेज लैबगिनो हाइबसे कोइ खनै अदमरुन अखोना खनैसे मणिपुर की सिचुएशन से लाइक तंगसु तंबदा याम थिनबगी कंडीशन याम वांग लैबा
adun lai la chu tam ba thengdagi ba chahi mangpa adun hayeng thabok tobo yabi chahi ji hendokibadagi matam jan thap phangudaba asum kudong tiba miyam se koknabagi wakhalonda akhoi manipur wangmada irang khara neme hairga khalaga like tam chanai ko adagi amu akhoi amu india wangmada chalagadi maduda akhoi expenditure habam lakpani da adagi better opportunity habam su khoi khandaba yadi adagi advantage khara lere kan da khoi chatuine ba khodamoina habada khoni yengba yabase kari hanbada khoina kari gidamta abroad like tam chatuino haiba wafam ji thamaga india da akhoi including manipur sida chatnariba akhoi curriculum system education policy che siga abroad ta chatnariba education system gi policy siga ani se karai bu khena bono haibado charak pa khara di khena ngone haibadi khange ojana su hape mamang da khadi panbi khare achomda tamiba system sina satru yana well exposure we henba aduna adugum school dagi na daga institution dagi thorkiba satru pitri phum kudim da sanabam nerekba aduga akhoi samoya adum karigum school college khari thokpa satra singsina mark ti yamna wanga su karigum mayam tilakum phum amada oh IBO hangbiyo What is going through the way? Going to get from the Taminasi, have the overseas point Kutang, have the overseas guidance lobby ga MBBS tam Basaki Haragadi. Hena Kudung Japang the Hoi hoi. Ngasai akhoi khana nariba si maraksida akhoi kolon na hangbire su sam matang sare akhoi na ngasai gi country ji khanba matam da akhoi na expert ka tana jarami si akhoi gi education system che advantage sama well opportunity ma haide better opportunity ma yengai ne ba asu matam da overseas point na tawri si hairiba chhatra ji career ma phajana plan tawraga si country da chalagadi suguma phangi si country suguma phangi haidana takpiri aduga country khudimo lona cover tawbudenti tamba yaba country khara overseas point na khogi yam thajaraba adi guarantee lobu ngamaba haidare aduguma country khara di overseas point yam na thong launa hanga adugi damta lamji lamtak piri adu khogi expert na su kolona hangbiragi ba wafam si wafam khitang thambi wangsida okay MBBS ki keno se akhoi na third episode ta yam details hoina akhoi na aduda nei negi na tawre dubu hoziki keno gi inau gi se ai khra de hairam ge khra keno tongna ba MBBS tam ge haibe se countries se makhan makhan lei ko aduna advanced countries study for example US UK Canada moi sinamuk criteria se pura muk tongan kare moi de di class 12 pass tawraga NEET exam tharaga tambayai however hoziki haiba countries sing se US Canada UK moi de di hana degree ma pai ga doba degree is a pider di hoziki MBBS tambayate adon degree haiba tar di khoi India da di 3 years su lei ko 4 years su lei engineers ko masna 4 years wei ko natra di 3 years na degree ka we adu ad di 3 years moi degree ka uti adon ahan bada degree ma pai ba darkar oi ani shubada munna tabiyo MBBS tamge haiba tar badi mogi board of directors legani aina application form ni basat pase interview the face the wadagun interview do da moina hangiba questions bayam do MBBS kadi gitam ge harino reasons bayam je kadi gumbai khumba ngamba tarabadi mane application form do pirakani sisina magi first screening ne adugi matung da magi application form do submit to gini adigi bo mogi select to khotpa mayam tongana la khare aduna yamna tongali ko khogi advanced countries adi aduga atopa countries da budi class 12 pass to busida khogi NEET exams sida akhoi India da maruina 700 kuma dum phangani dum admission se dum phange adubu khogi Russia gumba Kazakhstan gumba sigumba se di khogi 120 NEET to 120 bu phangadi dum admission phangani hoi hoi aduga masi kolana hangbirei bado akhoi adum haipet singnaba khangning bado dum kopirabra kari kari okay call start kramane adu hojiki caller mana thambirem wafam sida MBBS tambagi wafam sini sigi thambai matang sida aina mu masai mamang sai wai du samda jaraga akhoi ngasai better opportunity haiba leibasina masi system se
airport na phaba amadi India na phabra haiba si wafam si masu yengba ma changi haina dum khale ko aduga makhoi examination system maruna examination system sine baidi abji sai gi jan takpi bada moina MBBS tamgi haina laiba satra chi gi fazna screening tawri aibdi ai kai gi dam tomno haiba wangji why haiba sini yamaru ri si hadi adu ko ngasai passion and the profession si gi matang laktoi ni na ko adu ma ji sam pam ba gi na ma ji professional mun sat ki khalabra haiba si am khangum da ka ba si jo je fast screening test ne adu ma si success war kan da tamba ya bi form ji phangi na takpi re aduga ma si another advantage ni plus point ni ko aduga India da di si system ji kadai ba since oram dona haiba se khoi dum sing ngai dum oye ba maram di for example ngasi MBBS su tamnari dental tamnari nursing physiotherapy lab technician ma'am tammi ba tammis the India la riba college sing koi paramedical institute ma'am dai ka makhoi gi counselor taga mai agency thara ga mai target candidate sing se masi lak matam sita kadai ba sincere oina screening to bi no haiba de koi khang mangam de param di chhatra du tamning hai da ngasai gi ama friend sing ne influence to ga chat ki ba do adugi system amata dum mai koi ui masina hayeng samoya da ma si mai platform si chana da badagi ning makai na halaki ba koi thengne dum adi am emotional halaki su yawe ba ai changmui ba course si ai shoira bra na taga kai dam ko tamui nu gan khalaga dum thorki ba yawe adi namdana simple pass da thorki ba yawe asiba kudong thi ba si adum akoi India da di thue adung sai gi asigu ba pose abroad tadi kita well advance ba khara da di si leitre ada si screening system am sulai ado call lak para call offer ado call kana ma singna chum chingna ba khopal le su ekhoi na hai ba da si thau ba le ga su ekhoi screen na piri ba 8413975633 adum call do pa ya gani aduga ngasai India ma de abroad ani gi difference ni ngasi examination system hoji hoji khoi ojana ju overseas point gi maike de gi chhatra singi career guidance na singba pbd ko masida akoina uriba thingnariba India da piriba examination system amadi abroad ta koi well advanced countries singda piriba koi examination system se masi matang da khenab kitang leibra manana dum salibra haiba phum kitang thambi si ziam nungai ba question amane akoi gi India da akoi Manipur hairase ko Manipur da parikha thabje oza je kuchat chatlaga sangradi yate hoi akhoi gi Manipur da zo traffic hairse ba police yaw di kanam tan obey to bite sume adadi akhoi gi isa ge laptop se da parikha tha do ri hoi ai gi laptop se da ai gi folder mayam no yawi ko hoi ai gi files mayam oin ozana takpi bulo yawri adu da parikha tha do ri bani adu ai gi laptop se wifi su on to do ri bani sida moi di parikha tha le hoi sina tawri se kaino hanga question number gi 1 minute ne hairse adu tardi ai gi laptop se da ai adu thiba matam leiti heba ai di hozgi minute ama gi manung do khum do ri bane ba aduna asom lam da na khena basina sinjaro heba nang ngamadi sinjaro sine adu kadai di thi de no haiba se hozgi question se da yauti oh aduna isagi hozgi haiba creativity se aina mingon da sin bazu kana de hairiba question si da aigi isagi own way da aina khumga do ri bune adu aina phakat pa matam zu leite google tawra leire haro adu thiba da somni matam loi grani aduna laptop ta parikha tharak pugumba anam bana laptop to isagi parikha anam bana tharani pen and paper se moi kya thade adu di yam da ba kino ne adigi mo khoigi mana semester se matang matang mo tu ma assignment loi ne pi assignment se loi matung sida ma assignment se pull up ko na plus tor kani adu kon thang da mana tha do ri se dum approximately 35 marks adu khatang de mana tha do ri se mamang dum da tha roi have the assignment do the marks ni add to khrabani hai aduna yamna tongale asidana sinningai hona ba degi ozana sindaningai hoba senara leiba adana pura tha do ba sinjero laptop se na sa gi to zero time se adudi hauraga adudi loiba loire matom da dum submit to zero ni loire have the system si makhoi di tamba matam da thoroughly khangwa hai bane ba even what to what khangwa hai bane ba hai di tami ba concept si very clear oi hai bane in the classroom with the professor
aduga akhoi sidana madugi system du ona dena bada khoigi hauji laiba question system se manipur gi exam ching da hangi ba question system si tongan ba system na chatli ram di ta khoigi some writing skill ba pham khala re ko adigi pi ba subject khar da di writing skill gi importance am lai re subject khar da na khoigi science gi ba khar da na writing skill si kidang kana emphasis speed aduna somdana india gi system dana laiba mong siga koigi abroad ta kara well advanced country sing da laiba pm siga examination system khena ba se koi ojana phajan takpire ado khoina mapanda laik ta machalagadi yamna koi classroom sida concept puri makse every chapter every lesson yamna clear oyo haibani masi america da yam mamang to bre mane oza sidane ai kinom ta haije hoge अखोगी आदा स्टूडेंट्स सिंगी कंपटीशन से आई सु छात्र ने हाई से ओजा सु छात्र ने हाई से अखोई जे क्लासरूम में द फमिना रे अदुदा छात्र मयाम सिंग सिना मोगी कहता रे अखोगी इनिशिएटिव लखलपा आइना मणिपुर दियो इबनि तुमिन सुम लेरपा अदन मयाम इनिशिएटिव लरपसिदा आइगोंदसु खोगी क्यूरियोसिटी मा दे खोगन मोटिवेशन मा फंगे अदन आइजु यौनिंगपा मसीगी एनवायरनमेंट ने आइना ngasai kai abroad लाइक तमगी काना बा हाइबसे सिगी एनकरेजमेंट मोटिवेशन से आई एनवायरनमेंट दुना पी हेबो अखोय मणिपुर दि आइना कैनोमा वांगांग गे हेरो आइगी कोलिगना आनत खिलानी हाय अतका नोकपी रनी अदिगी नोकना फमयाम से ओइबा असोमदना एनकरेज तो बिबा अदिगी मो ngasai gi हारिबा ग्रुप डिस्कशन से हाय ग्रुप डिस्कशन gi काना बा हाय तारदी अखोय मयाम से हुजिगी प्रोफेसर्स इना वरी साना हलेबा अदुदे हंगोइद्रेबा आइना लोइना मसा खंगनरेबा अदुगी एनवायरनमेंट से पीरबनिना अखोय मणिपुर दि अखोयगी कॉलेज मा हायरसिबा मी छात्र जे चामा मुंग लेको ले चामा लेबसे अमत मोय मसा खंगनदेबा खंगनदे अखोयगी क्लासमेट नि खंगी को अदुबु मोय कौनदे खरा खतनेबा अदुदुना आइना प्रेजेंटेशन मा पियो हायगानसदा आइना मसा खंगदबनिना आइना ngang सोइखिद्रा हाइबगी फियर अम एंगोंदा लाखरे lai मदुदुना आइना प्रिपरेशन तौगिबा मयाम से लोइना कावग्रेबा मोइना नोकपीदा कद्रा हाइबगी आगी एनवायरनमेंट ना लोइना खंगनरबनिना अदुगी फियर से मतोमदा मांगहनग्रेबा मसीनि खेनाबसे मपाना तंबगा सिदा तंबगा आई सिदा तंबदा आई लाले हाइबना system du haiba system दुगी वा system se khudamana ji mayek sengwa phamne ja akhoi nga si akhoi na khoi gi academic system se satra sing ji sang sai khangada base masi exposure khra wat pagin haidare hauji india da chu khara masak na university khadum leire makhoi digi thorok pone habi satra che da khangba kenu makhoi gi talent mogi well exposure makhoi gi behavior moine mogi greeting system yam phaja ba haidare adagi karam professor ma interaction tawda makoida ngasai aki balai taba haibati sam yam thawai yaw to ngamba adugi dum uiba aduga koi manipur da masi yamna nimi percentage yam nemang mani koi statistician ne puthoga the koi sada singkya ojaga anigi gap se yam launa lay yam la pa haidare mamdi kanobu koi na teaching learning process ta what is successful teaching learning process harigadi छात्रना ओजादगी तंब मतम ओजाजु छात्रदगी तमगदबने हाइबा छात्रगा ओजागा अनिसि तमनरबा अदुदादि मखोइगी तमीबा प्रोसेस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी से मसे सक्सेसफुल होय हाइने स्वारे दे खोइ ओजासिंग छिन लाबना लेपे अदु सिलिंग येंगो ओजा सुम याविको छात्रदना लाबना फमे तुंगदा फमसु यावि मांगदा फमसु यावे अतुंगदा फमसे यौबसु ngamदेबा ओजादुना छात्रसिंग मनाका चलगा छात्र खुदिमक aina ta ibisi yawrba yawdribra haibadu yengma satri masing ozai masing ki yamde aduna satra singgi mo interaction chu wale masai gi subject mayam khoi common class kum kai malak landa koi satra tongan ba koi gi department gi satra sing mo pujal matam da akhoi ne satra oina puna uba moi masem da kaungde ba group laine ba haibdu ngasai interaction ji leitabina adna kari gum koi na kari program am sim matam da koi extra curricular activities sports or some cultural event or select matam da moi cha dum chungken ba wa patu na dum ui oza sige wahai khak thamjagi ya छात्र गा ओजागी रिलेशंस यामना कहतरे वेट यामना लेबा रिलेशन मा उइगदोबनी ना खले गी मोतको होय आददी कमाई तौगे हगान सिदा क्लासरूम दने
मैम से मैम फम लेदरीबनेबा Hoi. अदगी नुपा म फत थोखरे अदगी मयाइदुदा लेपगा मास प्रोफेसर ओइ लेरमेलो Hoi. मैम मरग फम्मिनरगा लेरमलो प्रोफेसर ओइरमगुम्बा अदगी प्रोफेसर न मसम जे सांगबा Hoi. अखोई सिदि प्रोफेसर न मसम सांगदि मासे कइनोने हाइरनी Hoi. अदो असोमदना अदुगी जे यामना इंपोर्टेंट ओइदबा छात्रदुगा मागी कनेक्टिविटी दो कैम फजन लेगे हैबदो मागी ट्रस्ट तो अदु मैटर्स तो अदगी कैफेटेरिया हैरो ओजागा फमिनरगा चा थमिनर कॉफी थमिनरगा लेबा Hoi. अदगी होय अखोगी मणिपुरदा मो कय हतारे आइगी क्लासरूम दा इना कॉफी सिपर म तोरगा इना थकपदा कइनोने हाइरनी को Hoi. होय मणिपुर की कल्चर का मुखरा मुखेने को आदन मुखेने की है गजना आदि अखोई कॉफी सिपर ओइगेरा दे कोक अमा दुम थाजु दुम ये एगी क्लासरूम द को आदि टुपी उबुस दुम करिम त काइति Hoi. हाइबदी आगे कल्चर दुने हेबा हाइबदी आदि रिस्पेक्ट से तौनी हेबा छात्र नसु ओजादा तोवी ओजानासु छात्र द रिस्पेक्ट तोबी अदु अखोई मणिपुर ददी अदु यामना कन एप्लीकेबल ओइबा यादो मानदी हाइबदी अखोई की कल्चर से मानदी हेबा Emana de somis. अदुना सिददी खितंग अदुगिदो फरक तादो माली अदुबु आगे कल्चर सिदी यामना तोंगाले अदुना अइना ओजामद अप्रोच तोगे हेबदा आइगी फ्रेंड नमा अइना थाजबा याबा मी अइना हंगोइ दबिदा अइना हंगनिंगबा याबा अदुगी मी अमा ओइन उइ हेबा प्रोफेसर से अदुना अइ हंगोइ दी हेबा सिदना चेरकदरा Hoi. नत्र अइ संगदी हरकदरा अइ हुजि क्लास अमा लेदे दुरे अखोइदि चिंगनबम लेबा आदना अदुगिदि लहेंदबा मोगी गैप से मोइ थकबीदबा Hoi. Adu ki mami do adum tai hai beti masi lam do gi sanabi culture gi su khara mogi mami su ka tare aduga mogi adu gi system su phajaba lai aduga aikhoi gi manipur gi culture gi system su phajaba lai tawudabu छात्र तो न ओजाद की तमगदब मतम अमदी ओजाद न तापीगदब मतम दुदा अदुगी डिस्टेंस म सुम थमगदी गैप टू मा ब्रिज तो बिद्रगदी छात्र न सु तम होद्रे ओजान सु तापी होद्रे तापी ब तम बि याबगी मतम दि अदुमक पीएबा ममदे अखोई कल्चर के सानब मफम दा दु सुम लेतब नते खुदमना हारबदा कोइना ए हंदक्ति अखोई स्टडी टूर म सत्सी डिपार्टमेंट की ओबा मसी कंपलसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन ओइना सिनब मतम दा अगी बाडे ले बाडे ने इंपोर्टेंस होइगान हाइबोंदा आई बाडे ले स्टडी टू याव ngमोइगा ngमदो मानदेगा ना हाबि याम कोन हाइदोपदो हाइबदि आई तम बि एजुकेशन से सेकेंडरी ओइना सुम चटखिबा अदुगा आई निंगबदुना प्रायोरिटी ओन थमगा अदोन फोकस तोगिबा मसी की मतंग दगा खोगी ओजाई मोता मसी पेरेंट्स न मासे ब्रॉट अप तौबदा सोइबगुंबा लेबरा हाइब स्कूल तमिसे जस्ट नोंगदा 3 to 4 hours को मदनेबा ओजादुना तौरिसि मागी सिलेबस बेस तौबा टेक्स्ट बुक तु लोइसनबो होनाबनेबा अदो सोमदा ngसाइगी लाइसु हाइबम यावबनिना लाइक तु तंबा मा अदे लाइसु तंबा मसु यावरिबो अदो लाइक तंबदु फोकस तौबने माई लाइसु दि समोया दा तंगरे अदो तंबीबा से माई पेरेंट्स समदे माई फैमिली सर्कल नु ओइदुइनिबा अदो फैमिली सर्कल नि माई पेरेंट्स सिंग सिना अदुगुंबा मागी नुसिरबा मसा मसुसिंग मधु एजुकेशन सिस्टम दु तिलना बखन मतमदा मखोइना कया पुनिंग चंगबिदरब्रा कइनो आइबा सिगुंबा स्कूल की डिपार्टमेंट की नतगा असुंबा कोई यामरुबा कोई स्टडी टूर गुंबा नतगा इवेंट गुंबा सिलक मतमदा लाइथोंना बखनबा सादा सादा सुम उइ असिगुंबा सि कल्चर की मियंगदगी नतगना मागिलाना की मियंगदगी खेनबा दुम उरा पोरे अदो सि मतंगदा कोई एक्सपर्टना हाइरिबा स्टिलाइबा डिफरेंस मसी करी ओरप करी ओरंबा याय हाबतो हाबतंग थंबियो ओके ngसाइगी कल्चर से अखोइना सुमाइना मथाइ थाइ निगी सुम तोरपा होजिक सुदुम तौसे हेबा आदना मथाइ थाइ निगी याम एडवांस होरपा आदि आदा लारिक तंबसे अखोइगी क्लासरूम दा प्रोफेसर सिंग सिदा ए ngसिदि लाव मपान थोसे लाव ग्राउंड दा पुथोपुगुंबा गार्डन दा पुथोपुगुंबा आदि मतुंगदा सी लेरे अदुगा यारबा यारे लाव संगसे लाव करी तम्मी हाइबदी हुजिकी लाइफ एग्जांपल मैम से मोइदे थिंगना हनबा अदुगा ए ngसिदि केनो तोरसे आदा विना कोइरोसे बस आइना अरेंज सरे बस का खलरगा पूरा सकेगुंबा अदगी खोगी कया तारे खोगी जंगल गुमन पूरे हैसे जंगल से दमगी साइंस की एनी बायोलॉजी की रिलेटेड ओइबो मोइना तम्बीबा अदुगा क्लास पुरगा ओ अखोगी चैप्टर जे ngasi लोइसले
ngasai khoi na chatlu budo adu ne khoi na tammi se hai ba gumba Hoi. aduna moina relate to jam line relate to ba aduna akhoi gi manipur da na sigumba study tour hairase study tour se chatning ma khra le chatning da ba khra le เลย as ai chat la kai do de no ai gi coaching se ai gi tuition se adu yaw ra roi to re kari kana ba adu hai ba le ko oza sing na sumaina study tour ma she mi ma gi maram le adugi maram se akhoina khangbi ba madarkar oi oza sing na su phajana haibi ba akhoina study tour se leze kana ba mayam se haibi ba satra sing na su khangbi ba adigi ma gi parents sing na su acknowledge to bi ba yam madarkar oi akhoi somdana khoi gi tuition sida kanna emphasize to grabari na somda khoi gi life skills se sida ho ho ba โหด adu duna kon aina itom da thola gan sida aina thabok tawrage na traga i mapan da tamaga laik tamagi hagan sida ai se kangau na ba อืม aduna sigi plan ta hoda bagi ai se kon chawraga na warak pa ใช่ adugi problem mayams na aduna moi asom dana larik tam ningai sida loina takpi grabari na moina larik tam bo lore gan di moi di yam independent loina freely mas world se ma thingna ba ngam me adugi khena ba to ค่อยๆมาสิยามส่วนไม่ค่อยเอ็กซ์พาร์ตเอ็กซ์พาร์ตนั่นคือตักวิธีเช่นอะไรกันนะสิ่งมันสิซิสเต็มสิคนนี้สิสกัดตัวบดดักเอาไว้ว่าจะสิ่งนั้นสู้พัฒนาชาติสิ่งภาพตอนมันไม่สังงี้ดูกับ parents นั้นสู้ไอ้กี่อิสระสันตันมีบ่ course พัฒนาข้างนะบ่อามาดีค่อยกี่ก็ใช้กี่ syllabus based textbook ตุกตึงนัดตาบ่ตรงงาน extra curricular activity สิ่งจุ่มยาวหันบ่สิปุ่นมาสิปุ่นแล้วก็คุยไม่ตีรอนได้ก็ดีไลค์ได้ชูตัมบายได้ไลค์ชูตัมบายเป็นสิ่งนี้คนยังมารู้วิธีตัวนั้นมาสิตั้งใจพัฒนา participation ตัวบัดก็ไว้อิสระจุนพบตัวบัดก็ไว้ก็อีกแต่ตัว government ไอ้ที่มันนี่ pro government ก็น่าจะคนไหน policy ที่มันพัฒนาเชื่อมบีดูบุภาษาที่ system ใช่ภาษาที่คนน่ะไอ้เพื่อนจุนขันน่ะบ่ไลค์ตั้งบี system ที่ tuition based ตัวบัดคุยเสีย tuition ให้เนี่ยว่า tuition กี่มาตั้งเสียมาสิคุยเรื่องเชิงดุนี่ไงใช่กี่ฮานาเดียคนน่ะสมงานเหมือนกันคือมันที่ private ตั้งใบแล้วมีก็ private ตั้งใบแล้วตัวที่ tuition นั่นให้ tuition ตัวว่า tuition ให้ไปไว้ที่อัน popular ไว้ก็ได้ว่า tuition ให้ไป system ใช่แล้วมาสิคุยกี่ไอ้บรอตัวอุริบะ tuition กี่ system สิกะมันนี่พูดอุริบะ tuition กี่ system สิกะอันนี้สิมานะบรมาคุยกี่ไอ้บรอตัวสู้ไอ้คนเล็กตั้งมาสักแล้วก็อัตยมาตั้งได้ไอ้เนี่ยตั้งมีพวก course กี่ขังเดียวไปสิ่งเจ้ว่าจะมาหายตัวเราก็ตรงนั้นนะอันเดอร์ tuition มันจะก้าวไปบรนั่นตัว private study อยู่ตัวบรสิ่งมาตั้งแต่ private and tuition in India and tuition in abroad สิ่งมาตั้งแต่เป็น difference อย่างตัวทำบิวกรีเลยไปจ้ะมาเนี่ยแม่อำนานุ่งไงว่าแค่โน่นเนี่ยสิกิเสคุยกันนะ tuition จะคุยกับ private น่ะตั้มแบบนี้นะคุยกับ tuition เนี่ยจะใครก็สมมติเราคุยกับ regular classes สิจะไม่ได้ tuition ให้แต่นะคุยกับ tuition fees ก็อีโน่ให้กันสิก็อีโน่เนี่ยไม่ใช่ private ตั้มแบบไม่กี่ fee ไว้จะละเนี่ยให้กันนัดตีมากี่จะฮีไม่กี่มานะที่แบบไปชาเสียคุยใน tuition fees ให้ดูกี่แค่นั้นปุ๊บเนี่ยดูกี่ก็ใช้ยี่โอซานะทำบิคิบะไลริกให้บ้างมาไลชูให้บ้างมาให้บ้างสิแต่ดีอันนี้มันเสียจับมานั่นน่ะจัดทันเลยดูก็คุยกับสมดันนั้นไลริกสินะ emphasize อันตรงนั้นอันกันนะปีบะไลชูสินะขนาดวัดเท่าบะดูน่ะก็เลยแต่เรื่องใช้ให้สิกี่ดูไปนะมาเสียไอ้กี่อิจฉาเสียไอ้โนมดีมาทัดอกตัวไปอย่างไรดูกันดูได้ไอ้เส ready ไว้หรือเปล่าไอ้อิจฉาจะทัดอกปะดามาต้มได้ทัดอกปะดามาเสียมาต้มได้หิมบังงำกระดาให้ประตูกี่ question ดูนี่ไอ้น่ะหังกระดาว่าจะอิจฉาแบบเสียงมันดู right มาดู question ดูยามารู้ไอ้มาเนี่ยดูน่ะไอ้น่ะไอ้อิจฉาเส ready ไว้แบบตาไว้ได้ให้ประตาระบดีมาเกี่ยวไลฟ์ชูสิให้แบบ co-curricular activities สิชิดา emphasize สิเห็นปีบีบะนัดแต่ประตาระบดีมาโน้มนะโน้มดีมา interview ให้วิจิมาทิ้งนั่นได้ไปยารอยดูกันดูได้มาสิคุ้มไปตัวดีก็ไม่ตัวจนลาริกตัวยามได้เอาเลยมาเกี่ยว written test มาขั้นเกร interview สุดที่มาคุ้มแบบภาษาหนังงำหงเกรลาริกที่ให้รีบเลยดูบุก็ไม่นักคุ้มนี่ให้ไปสิให้หงได้แบบกี้มาสิ interview ดูงำหงเกรทับพังหงเกรดูมาทวายจากบ้านนิ่งบางงำแต่ว่าแม่อามาหลักไปดูบุสิ่งที่ช่วยรีเซ็ตกันโน่ให้ไปสิคุยสิทิกเก็ตไปยามนั้นมารู้ไว้ดูไอ้เนี่ยว่าจะบุpoint นั้นมาทำหนึ่งมันสินะทำอยู่คุยกับมณิปุรเซ change ที่เลยคุยกับ officer ไล่บ่ students parents สิ่งเสียไอ้ฮานาไอ้จุงไงไอ้น่ะขันละมีบ่มณิปุรเซก็เขาสิเลยมีบ่มณิปุรเซมณิปุรเซยัง advance โอ้ยมีไอ้เจ้าทงไอ้ให้ counseling ปีบ่
counseling ai gi cha se counseling darkar le hai base mui masana lai mui ne thi ga lai kamai thi no isu khangde hai akhoi gi YouTube channel akhoi gi radio da su khoina da khoina Facebook da gi Instagram da su pi bus dum lai ko adi mathak ta mui ne masana thi ga laga mui lai aduna ai gi cha se counseling darkar oi sida economic ta ga haisa hoge career guidance haiba ma career counseling haiba ma lai ko ani si yam thini khene career guidance haibadi any top dick and harry na advice pbi aigi ipa oibi aigi imanabu oibi aigi friends oibi relatives oibi any ne pbi adubu career guidance kawe career counseling haibadi kanano hargans the professional ama third party oigani mase mana huziki chhatra se aduga magi parents se khogi ka amagi manungda counseling PB base sisna career counseling kowe aduna sigi hariba mi se again third party ne maze kanam ta gi bias oide maze neutral individual amane aduna mana tawdori base hangdori base ahan bada angang duda nangi apam base karino ani subuda magi parents na pami base na karino ahum subudana magi acquired talents me am khra leiri ko adu duna karino adigi mug masagi inborn talents adum leijeri haibidi samna haibida akhoi gi mirabai hairse angang ori ngai digi mase adum muse pangta ga thang ngamba mayam ban ngamdaba manadi irai lai ngamba sisi kari koge gan inborn talent koge mericom hairse ne hai mericom sina thinbana pangpan da panba mi de pangki de kiba hai nupa ga thindan ro ro manam thingai hini dum kiidaba haibidi mongonda sise pokpadi yauzarabneba sise khangdokpiba adugi akonbada employment market se akoi khangdaba yadeba aduna hojiki counseling pibasida akoina kamai tawge hargansida sigi parameters manga se khangaba matungda akoina counseling pibio adu ibatarabadi ai angang ge su michang changdre parents ke su michang changdre aduna mag inborn talent gi focus tawraga employment market kari le ye haibadu ge dumaina wena directions pb raga magi career se shemhanba nataba tarabadi nampu da ma se ke no tamgre haise magi parents taman bra natraga magi friends ki influence ma se tamgre haise doctor oye haise for example doctor oire ma se ma masana pa manate ma se doctor oy gre pass taw gre hoji ma nuai ni hingi adubu ma se mi na masa khangbra khangdabra habgi question ni amna lori se hoi public na ma se accept tawbra magi communication kamai tawi patient na kamai na deal to bi hebdo madudune karigumba hoji ki haiba doctors ze magi mangonda passion na ma leiraba mangonda hojiki patient se kamaina deal tawni hairaba adu bitardi ma se patient chain ba doctor ma oigani aduna shi is a my inborn talent siga mari khra dum leini hen ai dum thangsai hoi ga sagi angang ama sema matam da aikoina khalisi ai gi system base haini ba ai gi mai masa na khwai ri phabu su oiningi ni khwai ri su phai su hainingi ni asu mangang ji man hayeng khwai di phabu phum amada ai gi sa like tam thage hairaga su angang oing digi mai gi talent si yengba mandaka oya ba oya khoi ujan takpi di aduga sena khai sports person khara koi manipur dagi top na pasa khangai ji handaga latest ta koi hauju ji yam kanna myam sunai jojo rajkumari mai fighting ji yamna si su yamna koi street vendor ne ba mai gi mana masing yon jar yam wan hingjaba family amadagi thoraga ngasi pithibida myam masa khangna ba fighter am oiri ne masi mai talent tu mi yauri ne ma pokham cha da bu yai lai ra bu yai adagi support phang da bu yai ai khuding maksi oiraga
Admission open. Manipur International University Gari Awang Lekai Airport Road Imphal West undergraduate ki oina makhata pizariba course sing tamnabagi khudung jaba pizari. UGC na sakanglaba University asida highly qualified oiraba faculty members singna tongan department ta takpitambigani amadi advanced computer lab, smart classroom, oriental library ki facility fangbuta natana attractive scholarship unique course ki khudung jaba su pizari. Chalibachai asigi August ki session hauseragani maram aduna akupa maro gidamak makhada pizariba helpline number asida contact tawbiu. Manipur International University Gari Awang Lekai Imphal West. Break ki matung dai khoi hamu ngasai khoi na khana khiba koi angang ama semba amadi mabu hayeng mahi masing tamba thana boi tamuk dai khoi na apho pham yeng pa asigum pham yeng matam dai khoi na hauji hoji chum yeng mada India si education system da yamna tha wang na ka khalaga su stegi he na phaw mapham chakhalaba country ke aleri asigum ba chakhalaba country sing asida ai isa se like the Mathagi, Natagana, MBBS Tamathagi, engineering course Tamathagi, Haina plan, Donari Bangatani, Queen a sea parents in now. As you can bang the same matam that when a man a polak padagi, a quite young to see my inborn talents in it. Inborn talents, Yan Maru, Aina Tamja game. Adobu, live activity, a sea young sings Mama book one when some time be by that. Nasagi socialization, Amadi cultural interactions, the Karasum Walan Basina. Like the some Honagraga, Masagi Mayamutina, well exposed like Tavanamar Maraga, Haying Majitadokimatan, but somewhere my two drive with Singabadum Layava. And I sing a similar acquainting Narisi, be email wherever I koigi, Lekaida, I koigi imunda, Nupi Yama, Natupamasama, Saktung Bahitaba, Sudum Layava. The breakfast, Mohaikan, the Sama, the Moksum Kanmado. I don't know, see a quick pattern you can have with the equate show. And I quite Mungla, I did high shaggy responsibility. I not textbook Amadi, English literature, Harga, William Washwork is heading a pub to not deal. Mother the period of Makwigi message, Mother Quena Pazana, I'm not clear of a concept of Makulum, sang. At the Sinma and Lila and Lila, the message Mampiri, Sima, the message Mampiri, Lila and Matam, the Mapi, Kapanga map. I did money book a Mamuna Piga or Nabal, Mayamsi Ubuda, Pidare, Halaga the money book of Dumkane, Mamuni, Gudum Kane, I see them two even ever. Must see, Asumba, Angang Singse, Mohing Saura and Saurakanda, Aina, Agi Sase, Panimi, Haidana, I brought a Tamatam, Dangasagi, what crib a crase. She must come in to begin a totae and a Kale, Aduga Masdaning a sea, Quena, consultant, guidance, Amadisigi counseling, his sangish. Adu masima thambi khre adu koina beki matungda koina nauna mukhana pa mi se ai koina ai brota chatma tamda college amadi institute lady singse combine thi gadage haibdi ai america tamge na da canada tamge adu korea south korea da chatke hairagati madu leriba college singsi net yengmudi mayam phangba yayaba madugi faculty profile adigi mokhogi infrastructure adi mogi well khogi equip to facility mayam se asai gi jana haibigi ba my campus Wi-Fi campus all in any Satra mana palm top on fire, mobile empire, laptop empire, anywhere, any corner like public facility lady. Adu India, the day of Kara Hore, Adu Manipur, the Dimasi, plan the Lamaya, you hold the point and Toika. Masi Wi-Fi campus, Cassidum, though we planned them lady. Adukaya told the system to Dum Kaswanam lady. Aduna, Asigumba, Quig Manipur, Sungari, India, Sungare, Yam High Fire by Awamo Taki School lady, and him Tax lady, Aquanamapanda, in the Manipur, like Tampansal in Hazal Uraga, Mapam Yorkan, Emishani, Tokograba, Ejengi Kutanga. Aduga like Tam Saluganda, Tin Mazalakanda, Instituto, College Ubi Man Kupalerum, Yoheri. Smaitona, I brought a Satpatagas, I couldn't South Korea, the tumbling in a Tagana. I Russia dumbing out. I'm a pump to labor college, Mother Institute, can I could hand a command the guy, but Simmons was an lapiding is the Tamarichum Tambiram. Okay.
सिगुम केसेस से अखोई याम तोइन थेंगनी अखोई ऑफिस ता अखोई पेरेंट्स सिंग याम नन लाए आई इचा से सुमाइना कंसल्टेंट नमना एजेंट नमना तौरगा मिंग चनबीरे अदुबु आदा यौरगांददी हौजिगी हाइबा यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होइबु ओइरमद्रे होय पैसादी लौखरे अदुगा चाहिदी मांगे आई कौथोपुदसु कमाइन कौथोनी अदिगी लाकपुदसु मा लाक इकाइरे हाइरे अदुना सिगुम्बसे याम तोइने थिंगनेको अदुना अखोइना हुजिक अखोइगी ओवरसीज पॉइंट तौरिबा अखोइना कॉन्ट्रैक्ट साइन तौरिबा अखोइगी स्कूल्स मोगी कॉलेज मोगी स्कूल हाइको अदुना स्कूल गुम्बा अखोइगी यूनिवर्सिटी से अखोइना रिकॉग्नाइज तोइबा ngakta अखोइ कॉन्ट्रैक्ट साइन तौवे अदुना नत्तब तारदि अखोइ तौदि हाइबदि अखोइगी रेपुटेशन हाइबा मखोइ ngakta पियादि अखोइ ओवरसीज पॉइंट अदुना रिकॉग्नाइज तोइबा schools, universities, the खक्तंग अखोइना मिंग चनबी बिगी process से कमाई तो गया हरगान से दाखोइना होजिकी छात्र दगी मागी resume लौरनी मागी passport लौरनी मागी transcript हाबिदि मागी mark sheets में आमसे लौरनी मागी SOP लौरनी मागी co-curricular activities सिगुम मयाम से लौर मतुंग ददा माना तमनिंगी बस subject सिना करिनो हाइबजे दु खंगनी अदिगी मुख मागी IELTS की मागी बैन लानी सिगी मयाम से तौर खोइना मो एसेस समो तोबिरनी एसेस तौर मतुंग दुदा खोइना हुजिक मागी स्कूल से खोइना थीबा होगनी थीबा होर मतुंग सिदा खोइना अखोइगी क्लाइंट सिदा खोइना लिंक खोइना शेयर तोगनी लिंक सिदा यावदोरिबा डिटेल्स मयाम से मागी स्कूल दुगी details complete yaure magi tuition fees yaure magi program ki duration yaure magi living cost yaure magi GIC have the guaranteed income certificate tuition fees aduga khoi guaranteed income certificate sidi khoi next episode to ina khoi details khoi ni na se ngasi gi maru ina planning gi oina tawsiko aduda sigumba mayam se huziki link sida khoi na share tawgani khoi gi student da aduna link akoina share tawbusida akoigi huziki haiba school je akoina mari manga tara je mai apa mai matungina akoina loina share tawbirani mangonda decide to hongani sida karigumba mangonda query leba tarabadi madigi query do akoina loina clear tawrgani adugi matungda da mana apply tawni nge hai matungda akoina apply tawbiba apply tawbus aigi mota di ama khatang school amagada khatang apply to bigano hina khale haibidi karigumba khalakta batarabadi aigi chances to leite adon ani gumba ahum gumba apply to batarabadi maduduna kani ko aduduna hojiki aine apply tawre school ahum ne apply tawre ani khale harase khalak pasamoine kai ko ge hanganda letter of acceptance hai ko letter of acceptance da hojiki haiba student gi magi id ma create tawrabane ada ma se akhoi gi college se admission ma se shortlist tawre aduna admission tawba yaragani hena adugi huziki acceptance letters ida magi tuition fees yaurani magi program magi chahi kaya gi program no yaurani magi living cost magi GIC myam sini adugi mathak tu da maroi ni yaudis magi due date ama yaugani due date ki manung sida hariba tuition fees magi GIC se adu thidok ko dobone thidok patarabadi aigi seat ama book tawraga moina thambigani karigumba due date se aina thiba ngamhauda patarabadi hozigi aigi damakta seat allot tawraga thambibase student ama the opportunity pigini adugi process ne adugi sigi magi apply tawbudigi hauraga magi hozigi destination yobuse approximately tha taruk book change tha taruk bo chang magi process yamna sangi ko adigi magi khoi bank statement ni rakhini adigi magi parents se khoi taxpayer ra so check tor khini aduna IT returns me file to bra du gen khini adigi magi police verification se tor kani ma se police case leibra like tabra haina su lakhini adigi magi medical test suma tor kani haibidi ma se major critical illness leibra haina check tor kani adugi magi paneled hospitals khara leiko akhoina dum talakani khoi nearest hospital je sida le sida le ko loin talakani ko si assistance se college thibadigi hauraga magi destiny se yaudri phawba destination country se yaudri phawba koina pulap service koina pigani haibadi adugi safety point do adi yeng bibi doine mane adigi magi arrival se airport tagi pick up to viva akhoi do arrange so bidi karigumba moina akhoi do ina thinbi haso akhoi na do thinbi gani aduna mana pamde masana chase ge khuna loina magi accommodation di hodna magi college phawba husgi airport tagi magi mana leidoriba bhara se rent se adu phaw thinba loina arrange loina akhoi loina sinbi gani yam noi koi overseas point ati manipur da su asiguma facility se
ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖ꯭ꯌꯨꯃꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯚꯔꯁꯤꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10ꯒꯤ 12ꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯇꯝꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤलिꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁഡ് ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 3ꯔꯛ ꯂꯩ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯃꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯦꯕ ꯃꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯤ September session sidadi almost all schools in the country say admission gida loin hang program sing so loin leire September gi session se adana September sida khwaidi nungai adu hojikan gi naha sing je moi chahi mang ba tha mang was moi paudi hoi aduna moi je khwaidi gi nakpa session se mai gi February tai ko sorry adana February ta ba se hojik February gi process se ai hojik aina student hojiki apply tawise yame hojikse adon office sida akhoi se cha thakpase kya phangdi hoi atang break loge have som September ko September start hoini mata hojiki akhoi na ta hoji se khoi July oidana July oibina khoi ji Feb ki se February 2023 ki se hoi hoi yes adu ki se hoji khoi apply to hora bane hoi student mayam line leng ga leire hojik se adana moi je hoji apply to hore aduga moi gi mu khena ba ma haira ganda September 2023 ki se hojik apply to busu dum ye moi gi khena ba se aduna magi process se in ngasa haise gi du baina approximately 6 months muk changi ko sigi magi procedure mayam se aduna 6 months changbani na aina September 2023 gi hoji apply to ge yai adu khwaidi gi nak poita radi February 2023 gi se sinu oi gi sinu khwaidi gi nei logo za mas ta khoi khangge ning sia akhoi na yam waling adigi moi course akhoi taming course apply to budi yare ba khoi mana ha ba da IC class 11 tame 12 orga IC graduation dam do ne ba adu 12 pass to de 11 taming adigi dum course apply to ba yare ko ya khudung chap lai ko sigi matang dei knom ta haise ke thaine gi matam gi satra ga hojiki matam gi satra ga yam khena gre hanadi class 12 tamba loigan du da ai graduation to ge na lae hojik kan de ai akhoi gi officer lai ba satra sing je 11 tammi ba satra sing je ai class 12 tamba loigan ai planning hore hai advance camp oigi hai bise machine proof ne ai hoji 11 tammi ai hoji parikha tha dore adon ai 12 tamba loigan da ai mapana tamba pa me India tam ding de ai competitions ai international level ai competition yawninge ai Manipur lei have say khanganinge adu e competition yaw ke tunai class of organ ai kari tawni have say adu gumba candidate sing se moi se soidna chakani se adum akhoina dum uba phange haibudi ma se hojitigi pre planning haurage haibane aduna akhoina hojik ke dawre moi gumba satra la aganda co curricular activities yawbra yawdabra hagana ma aduna paratam haure hoi tam haurabri na co curricular activities yawdre ma hojik yawba haurani adigi mug IELTS se thaba darkar oi se ma khangani adudi ma preparation to bi yare adigi percentage se karigumba scholarship pa me haba tarabadi ai adu phangdabi yadi ko na khoina ama pirani ba 85% phangba tardi scholarships da khoi tanaba yamna lairani adu scholarship se 100% di phangoi ko because you are a foreigner aduna sigi scholarship se ai 85% chatabi yadi habigi magi planning ma to bi yare heba aduna nganna lai khei ma kana ba he adu pare yam ngai jere ja koi matam chi sum tense lakpani na ai last point am tung thamjake akoina mapan da abroad chapa matam da ka ori passport lena visa
passport ti dum ya man longna le ramani khale akhoi gi chatning bagi plan le rabani na aduga akhoi na masi visa ma ta na bam sangi visa ta na bi process da akhoi gi visa interview ma le ramani na khale visa interview haji kari no what is visa and visa interview habi matang sida losilak boda masim tan ten tang thambira mo jana okay akhoi gi visa se akhoi gi hojiki hai de study visa haiba study visa oirani aduna study visa se akhoi na karam kanda lakani ha ganda agi tuition fees aina payment tawkhre GIC ने पेमेंट तौग्रे आई बैंक स्टेटमेंट सबमिट तौग्रे ITR की फाइल मैम से सबमिट तौग्रे हाइब मतुंगदा होजिकी वीजा की प्रोसेस से लाक्तोरी पड़े अदुना वीजा की जो अखोइना लोइने मागी अपॉइंटमेंट खोइना लोइन लोबिरनी अदुगा वीजा की इंटरव्यू से अखोइना बायोमेट्रिक्स हाइको बायोमेट्रिक्स मागी फिंगरप्रिंट्स मा लोइना लोगनी को मामा साथ तबि यादे ख्वाइदिगी नकपदि कलकत्ता होइगनी अदुना वीजा की इंटरव्यू से अखोइना खंगदोबा आइन मयामदा मुन्ना ताबियो वीजा की इंटरव्यू सत्पदा आई कुइन सेटल तौनी हाइबसे सुन्या याते आई मतम खरा की दमकता आई लाकपनी अदुना आई हुजिकी नसाई SOP दे ई हिबदो अदु दुगा आइना हुजि इंटरव्यू द नांग दोरिसिगा मैच तोगदोबा अदु इबतारबदी आइना नोई कंट्री द लाके हाइबसे आईगी पैशन नमा सि लई अदुना आई अदु तौगे हाइबनी अदुगी तंबल ओरगा आइसे डायरेक्ट तंबल ओरगा नोईगी कल्चर दो वर्क कल्चर दो खंगा मतुंग दुदा आई मणिपुर द हलकनी अदुगा मणिपुर द सिगी हारिबा बिजनेस आई फॉर एग्जांपल बिजनेस हाइबतारे बिजनेस आई हौदोके अदुगी आई हलक्तबा यादे हाइबसे सिजे वीजा की इंटरव्यू द थमदबा यादे करिगुंबा वीजा ऑफिसर करिगुंबा चिंगनबा लेरबा I will settle there for a longer period of time हाइबतारदी वीजा से अदो most probably reject तौरकनी यानो आजरे जा अखोगी कसी अखोगी वजा सूरजना लेंबिरक लगा अखोगी career and education abroad हाइबा हिरमसिदा मरिक चुम थंबिरमे खनगदब वफमदी वजा लोइबनाइ देखो अमरमदी नोमो नोमगी सिचुएशन होंगबनिना सिचुएशन मतुंगिना अखोई सिस्टम जो खरसम होंगबनिना असि अनो अनोबा मथेलदे दुमंग लाकनी हैना खंजई अदुगा अखोई मतम चाम फंगदबदी ngasi गोनते खो लोइसलगा मथंगी एपिसोड ता अखोई प्रोबेबली अखोई 22 जुलाई ये फ्राइडे निमित असिदा अमुक पुदुन लाकनी अनोबा एपिसोड सि माइस्टर खनगदो एपिसोड से खनगदो वफम सि अखोई एयरपोर्ट ता चतप मतम दा मदुगी ट्यूशन फी GIC गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट अमदि पार्ट टाइम जॉब हारिबा जगह सिदा हार भिरम सिदा करी करी दका ओबेगे अमदि मसिगी मनुंगी वहान तो करी लेबे हाइबे मतंग दो खोई वजा सूरजना मरिचुम थंबिगनी अदोंगा सिगिदी अखोई करियर एंड एजुकेशन अब्रॉड हाइबे हिरम सिदा तामिनरबा खंगमिनर मतुंगदा मामी टीवी ना ताबिरिबा यंगबिरबा ख्वाइ पुनमपु कायनबा याथंग निजरी पिनबिरसी